time on the telephone as well as on video, but it's good to see you in person again. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent, a Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.